درباره و مجارا عفویا گشتی لیبورینا گشتی ده 100 سالا دامزاندنا کماریا ترکیه ده که تیگن گشکرین هیچ نبویه بریار اف نبویه بریار که تشتکی وها هیا لی آمده کاری هاتی نکرین لگوری اوزانیارین که بلاو وینه ده بیشن ده 29 جوتمه دا و عفویا که گشتی لترکیه به راگهاندن لی اف لیبورینا گشتی و کیجان زندانیان لخوا بگیره همی زندانیان سیاسی و ین جبلی سیاسی یان تنه اوین کو دستحالات بخوازید وانا آزاد که من میوانه که درباره و مشاره برس مسلم دوغان وزیر بری ترکیه جباجر انقره گلمه برس دوغان ایوار باش خیراتی شبو کردستان 24 یعنی تی چاور کرن لگوری او زانیارین بردست ود 29 جوت مهدا کیجان عفو به در کرن عفو یک جبو همو زندانیانه یان تنه اوین دستحالات بخوازیدن Tabii ki şimdi genel toplumsal Borneki gişti edi pediviyeki civakeye o nadir rojevede naha bercevendiyeki baş divi varida heye siyaset kurumları değerlendirmek zorunda. Le divi siyasetmedar ve mücare benirxinin divi varida kareki girinci tem meşandın من هفديتن كرن إيروج من هن هفديتن كرن نها زانياريان كوم دكن جبو جرتين سياسي هن زانياريتن كوم كرن ديسا جبو جرتين عدلي تين كوم كرن نها 318,000 جرتي دزندانان ده هنه ev yek ev pediviyeki civakiye rekeftineki vaha em dibinin ve aliyede hene rekeftin ji hene ev de girtiyen siyasi cilxwa bigre komara Türkiye 1923 hata demezrandın Diketine sat sala düemin de sala 2023 jibo çekirine aştiyeki civaki dixwazin rupeleke nûvekin û ev jî ragihandina lêborinekî giştiye win dibînin di yasayên Tirkiyeyê li gor destûra Tirkiyeyê jî ragihandina lêborine giştiyan ji lêborinekî taybet erke parlamentoya Türkiye de salın bori de jî dema em hejmara parlamenteran binirin ew jî de bixwazin vê projeyekê aştiye birêvin. Berez Doxan, tu dibêjî em çaverê dikin ku girtiyên siyasî jî ev lêborîna giştî bixwe bigirîtin. Ew girtiyên siyasî ji kîjan alîne? Ji HDP'yî û Fethullah Gülen û Cemaeta Fethullah Gülen jî di nava wan de hene yan ne? Şimdi toplumsal barış ji bo avakirina aştiyeke civakî aliyên siyasî strateji li ber çavan nayê girtin ji ber ku kesên ku li Tirkiyeyê hene li gor yasayên Tirkiye eger tawan encam dane li gor vê dadgehkirkinekî birêve diçe karên ku tawan nayên dîtin eva dikarin wek lêborinekî giştî ragînin eva karê parlamentoye rast e li hin yasayan li xwe digire lê erkê parlamentoya Tirkiyeyê helbet li vê derê hejmara girtiyên HDP zêde siyasetmedarên HDP hene lê ev girtiyên adlî jî hene wek hûn zanin evên beşdarî darbeya 15 Temmûzê jî bûne hene lê qasê ku ez dizanim
کسین کو به فرمانن جکار هاتنه دور خستن و هر وها کسین کو تول انجام دانا دربه نبونه ده او لخوجی بگرن کسین کو یکسر تول دربه نبونه ده لخواه بگرن لی اوا بریار دیسا بریار پارلمنتو پارتین سیاسی ده ورن با هف مجاره بنرخینن تایبت دواره تاوانن حزری دا هنک بریاران بگرن باشه برز دوخان جبلی گرتین سیاسی بصدان گرتین نخوشی نهاد نخوشخانه ده زندان ترکیه دانه لگوری پیشبینین هوا لگوری او دیفچونا وکیلی جبو و پلانه هندوی باوریه دانه کو عدالت داد پروری دوی بریاره دا دوی لیبردنه دا هبیتن Evet, aslında şöyle bir şey. راسته lazım. Toplum دوی vicdanını kanatmayacak şekilde. تشتین کو وجدانا جواکی تیک ندن زیان نده هن تاوان هنه دیجی مروفاهینه کشتنا جنانه هم بر زاروکانه اوا ده کمیسیون ده ده وره گوتو بیش کرم تشکی یعنی دوی آشتیه که بر رومت بیو هوای به آرمانش کرن ام دخوازن کس لزندان نمینه لی دوی وجدانا جواکی جل پیش شاوان بگرتن و بوی لسر وی بنگه هنکی یاسا جبو گرتین سیاسی دبه جبو گرتین نخوش دبه ev mijarın pır girin taybet tiştenki vek tavanın hezritin ditin dibe ev berçava begirtin hezrun nerin dibe her vareda be derbini be gotin ev tişteki giringe باشه برز دوخان یعنی دبه نها هنک تماشاکار لمنو تبنیرن لوی گوتو بیجا منو تبنیرن چاواره وی بکن بزان بن لبیستو نهی جود مهی وی چرو بدتن وی گرتین وان ین سیاسی بهن آزاد کرن یا نه لداوی هل بجارتنان ترکیه دزانی کو هدف بشک جی پارتین سیاسیین کردستانه یان بجن ین کردی پشتوانیا آک پارتی اردوگان نکر افیه که ناگینیتن کو اوج گرتین خوا بهیوی بن ایتر اوید زندان دابن ناهن سربز بردان اف بریاره گرتین سیاسیین هدف و ناگیره Ben öyle bir hassasiyetin ez dibêjim hestiyariyekî wiha şaş e divê siyasetmedar divê warê de wiha nefikirin bîst û nehê cotmehê 1923 heta 2023 جوخه دوی ست ساله دا پرسگریکن پر جدی رودان ام دبینن د سالن دسپیک این کوماری دا جی بویرن مزن رودان ایدی دوی کومار ببه دموکراتیک دما بو دموکراتیک دوی آلین سیاسی ین جدا جی لپیش چاف بگره و وانا دور نخه نها هدف سوسیولوژیا کی و جواکیه و کونشوپیا کو جهاتیه اوا کردان لخواد دیگره نک تو نکاری وان در و بیلی و هن تشتان چاره سر بکیم کی دبه برابه لوی ولاتی کسین کو دوار حزبی ده هاتنه گرتن دوی دواره ده بیشی کو اف تفکرینه که شاشه کو ام برانبر دولت دروز بکن لی ده همان دم دا اردوگان لدما سرکتنه ده هلبشارتنه دا ده گوتارا خویا سرکتنه دا بانک لصلاح الدین ده میرتاش کر گوته هیا اصل سر حکمی بم سلوه ده زندانه دا بیتن یعنی اف جی نشاشه خوان بخوا به زمان خوا بده بخوا گوتیه کو ام گرتین سیاسین هدف آزاد ناکن یک جوان صلاح الدین ده میرتاشه
Şimdi bu bir yasama faaliyeti olarak ev değerlendiriliyor. ve Yasama kareki organının kararı olarak parlamentoya o de değerlendirildiğinde, parlamento ve bir yare bigre. Sayın Erdoğan'ın tek başına Brez Erdoğan betene ne kara kevne şopiye devlet der ve böyle avakirina aştiya civaki je aştiya ki brumet der bastı be deve şervere ravastandın deve tecrit kirin der ve hiştin naben ev sosyoloji nabel der ve behiştin o evci de bu berdamiye persgirekan hebe taybet derbarı Selahaddin Demirtaş o girtiyin din yen siyasi nabel derve ben hiştin ve deme açtı ki civaki şey nabe o vicdana civaki de birin bigre taybet persa kurd eğer komara ku ne kariye persa kurd çare ser bike de sala duyeminden ne kara pers gereken xwa çare ser bikin de em komara ke demokratik ava bikin o hem pedivin hem walatiyan toplumsal çerçeve dadmendiya civaki de aştiye ki rastaqine çebikin o jibovic de sistemeke demokratik ava bikin o satsala duyemin jibovic derfete ke başa gelek caran rexrawen mafin mirov li ser astê cîhanê dixwazim ve bejim bercewendiyên hevbeş hene û ev jî de dadperweriyeke rastaqîne bixwere bîne Tamam. û bi hevbeşe hemû aliyan pêk were. Berez Doxan gelek caran li ser astê cîhanê ew rexrawen di warê mafê mirov kar dikin rexneyê ji rewşa zindanên Tirkiye zindanî mameleya dewletê digel zindaniyên Tirkiyeyê digire dibêje li gorî standardên cîhanî niye niha rewşa zindaniyan di nava zindanên Tirkiyeyê de çawa derbas dibîtin meanatên wan çi ne pirzgirîkên wan çi ne daxwazên wan çi ne Şimdi hak ihlallerine ilişkin Bin pêkirin hene ev de medyayê de cî digirin em torên civakî da jî dibînin li hember girtiyên siyasî bin pêkirina mafan berdewam e em vê qebûl nakin taybet girtiyên nexweş divê werin azadkirin divê bikaribin derman proseya derman çareseriyê dermankirin li derve berdewam bikin ev welatên demokratîk van karan nakin û divê pabendî yasayê bin eger yasa dibêje girtiyên nexweş li derve bên çareserkirin divê eva derfet bê dayîn eva em dizanin derfetên zindanan pir kêm eger girtiyekî heştê salî hûn nikarin di zindanê de bilin yan divê dadgehkirinekî zor baş e Berez Muslim Doğan wezîrê berê Tirkiye ji bajêra Enqerê gelme bûyî gelekî spas ji bo tevlîbûna te de Boltana Kurdistan 24